Kene gede ka Akashwani Shillong ka khubor ban pule dau Richmond Kharlukhi. Kimat bakongsan jong ka khubor mentaka step. Menteri Ketenat Sports ke Sarkar Pedang ulapun kup buram ikinong elakai balayo takma haka Paris Paralympics. Menteri Rangba ke Jelat Tripura ulapun benai ke jingerap basan sepaan rupusau keluar tengka na kebenta ke jaka balasya akta ha ke jing shilai Kajing yo akajana Goods and Services Tax ka Meghalaya nado uyayong hado unailar mentaka senem kalong nyos pa anyo puar keluar tengka. Bad Menteri Rangba Kejala Asam ulong bagi ba apply thamai ke Aadhaar Card kidai ban penderung kerteng shwa ha ka National Register of Citizens. Kekubor kebabnia. Menteri Ketenat Sports ke Sarkar Pedang Mansuk Mandavia ulong bag sarkar ke IT lot ban penbiang ye kijing don kam jekinong yelakai bat ki coach kenang bakin la ban pentebet khambha shu. Ulong bag sarkar ke kentiu ye kijing taijing shna be dei bat ke sports. Mansuk Mandavia ulong ya kene ha bapen kup buram ya kinong yelakai balai shimbenta ha ka Paris Paralympics ha New Delhi nen kesngi. Kinoy lakai balasya penkup buram ki kentup ya balayo tak maksiar Avani Lekra ki balayo tak marupa Manish Narwal bat Pranav Surma bat balayo tak maranong Mona Agarwal Rubina Frances bat Rakesh Kumar. Ka Paralympic Games ha Paris kelas sedang man ka arpu pratrik unailar bat kan kut menta kesngi. Kada dohnen kesngi ke India keleokor arpunyo teli kita kema baken top yang ru teli kita kema ksiar kendai teli kita kema rupa bat kat arteli kita kema renong. Menteri Rangba Kejelat Tripura Manik Saha ulapen bena ya kesong jengerap pisa basan sepaan rupsau kelur tengka na gebenta gijaka belasya akta ha kejing shilai Hagi yang dor bartauan Kejela Menteri Rangba ulong ban ai jengerap ya kibreu belasya akta ajur ha kejing shilai badang shen. Ule tu bagi district magistrate bat ki officer jang kitanat baper ki lepen dor ya ka jingjular daga blet kemi hi ya ka jinglong jingman. Ki surok ka kitain nong kendong ki nan bat ki jaka rap kila sya tap lop ha ka Menteri Rangba ulong ru bagi sarkar Tripura kan sapha ya ka jengkerpat sya kitanat korbari ke sarkar Pedang ban ai kila jingerap da kepisa. Nagani kesan sepaan rupsau keluar tengka bansai de sarkar jela yah nyopo keluar tengka on Asia Ketenat Food and Civil Supplies ha kebawan Asia syok samar 10 kilo ukau nagbenta kawe ka ration card ha ka shibenai. Kumba kendai poin pra lak ngut kibreu kinyo jing mentoy nagani. Ka jingyot diang ya ka Khajna Goods and Services Tax nado benaya yong hado unailar ke senam arjar arpusau ha Meghalaya kalong nyos pa anyo puar klur tengka. Kaladon ke jingkiu basan na kesispa habi nujor bat ke senam ke balalet. Ya kanili tu onin kesngi da ketenat pelatengka ke sarkar jela. Ka jingkiu ne ke growth rate akiwe jela ke tan stelam mingi Kilong ha Assam nyo nakshispa, ha Arunachal Pradesh pra nakshispa, ha Manipur khatway nakshispa, ha Mizoram iway nakshispa, ha Nagaland not nakshispa, ha Sikkim khatnreu nakshispa, bat ha Tripura khatway nakshispa. Ki khubor ki tho bag sarkar Meghalaya kalapan sngo tho ya kinong de jingde ban pentikna baka khajna GST kan poisa Meghalaya. Katanat pelatengka kelepen tip syok bahagia jela ki khajna SGST, IGST, bat CGST ki peni ya kejingkiu. Lathung ya ka National Vice President ka National People's Party NPP bat ka MP Barim Katura ka Agatha K Sangma kum ka Chairperson Batamai ka Meghalaya State Commission for Protection of Child Rights. Ka NPP kalai kublaya ka Agatha ke sang mahanin kesngi halor kani. Ka sang NPP kalong ba halor kani kebentar bakongsan ka ai kublaya ka Agatha ke sang ma bakan la ban trei bah bat ban job akani ka kam. Ompat syam ladon kanu ke jing penbana na kaliang sarkar hendrai layo jing tip halor kani na ke jing tho men ka Agatha u James P ke sang ma ha ka X ban ai kublaya ka bat na ke jing ai kublay ka sang NPP. Air Chief Marshal VR Chowdhury, Chief of Air Staff, Uleshim Benta ha ka Eastern Air Command Commanders Conference Bashisin Chisnem, kabalalong ha ka hendru tarik unailur bat henin kesngi, ha ka Headquarter Eastern Air Command ha Shillong. Uneu Air Chief Marshal ulakmi igilat jingpen kre ka Eastern Air Command bat ulero ya baro kishipai ki bala pentikna ya ka jinglong lakloy bat ka jinglong bala kre jongki.
Ulai tiru ya ki trophy syaki station ke bala lebha haki liang bapher. Kani ka khubor kawan chapi naka Akashvani Shillong. Menteri Rangba Kejala Asam Himanta Biswa Sarma uloong ba baro ki ba apply thamai ki Aadhaar card kidai ban ai lang yu application receipt number jangka National Register of Citizens. Habakran ikilat patai khubor ha Guwahati henin kasngi. Himanta Biswa Sarma uloong ba kani kanirap ban khanglat ke jingwan rong bean ki menderi. Uloong ba hadu menta lalap amata kesnem kidan san pusangut ki menderi bala rong bean sya kejela. Ulang syok bala syem iki babon kilat banlap iki barong bean na uput usam Kejala Asam bat ki wai kiri. Ka State Disaster Response Force jangka Meghalaya nin kesngi kaliyo se ke medyap jang wai kena ubalangam jelop hakawa yam na kesnong nonglom mauyong haga distrik Ribhoi. Hadian bagi bor penyat ke distrik East Khasi Hills kaliyo ek jengkerpat ki pulet ke Ribhoi. Ka State Disaster Response Force kala penlong ya ke jingwat ya ke met unu kena henin ke step. La aitino e ke met diap jeng unu kena syaki bahayang. Ka Zenith Jubilayat Club Laban Shillong kala penlong ya ke jingi terko bala tip kum ke Dr. M.M. Das Memorial Debate Competition henin ke sngi. Halor ka mat yatai ka NEP Arhajar Arpau kan weng ya bero ki jingbamdan ka Maria Rengkat ha ke Pulih Putih. Ki kena bapulih ha kekerdan higher secondary bat ki college kile syem benta. Hadian ka jinge terko ka belesai lakinia ban kershan bat penrem ya kamat ya terko. Ka kenhuan na St. Edmunds Higher Secondary School Shillong kalalong kalado bakentup i Alvarin me ba aihon lengdo bat Iswati Sunar. Arnot ki kena na kasnong umsaw nong karai ha distrik Ribhoi kila syajit ban le isyem benta ha kerensan ele akai yakura belatip kum ka IFMA Youth World Muay Thai Championship kaban long ha Thailand. Kini ki arngot ki kentup ya ida sngot ngan nongrum badi Island Grace Karbangar ki ban le isyem benta ha kani kejing yakop kaban long nadu ka khatwei tarik hado ka arfuwei tarik menta unai lur Arhajar Arfusau. Ka dorbar snong umsaw nong karai hinin kesngi kala penlong da ke program banket bok ket ruyang yakini ki arngot ki kena bala ai jingerap ki da ke pisa kila ai kuble ki beken la bende abha bat banwan ra nam ya kathan ka jela bat karihi baro kawe ha ka jingila kai quarter final Subroto Cup Junior Boys International Football Tournament ka Bandar Pulai. Ka Mengken Christian High Secondary School na Meghalaya kala penliam ya ka Minerva Public School Mohali dalai gol lakawai bat kala rong sya semi final. Lapen ki jar baro laisien dau Banganson ha ka Tejas Football Ground. Ha kawai pat ka quarter final ka Government Secondary School na Arunachal Pradesh kala penliam ya ka Lord Krishna Senior Secondary School na Haryana da saw gol lalai. Haka quarter final ke balai ke Sri Lanka Schools Football Association kala penliam ya ke RMSA High School Mizoram da argo lakawai. Haka quarter final ke basaw ke TG English School Bishnupur na Manipur kala penliam ya ke Amenity Public School Uttarakhand da Shigola North. Haka jekun semi final ke Mengken Christian High Secondary School kanekun persya ke Government Secondary School na Arunachal Pradesh. Haka semi-final ke Baarpat ke TG English School na Manipur kanihun persya ke Sri Lanka Schools Football Association. Ha Manipur ke jingesiat ke lajah ke jaka boper na doon nendang step perngap bat nreungut ki brio ke layap bat bon ki lamensau. Layo kubor bah nendang step perngap wei riu patba ulah syak penyap kat budang tia halayeng ha ke distrik Jiribam. La suba bagi le ano balaking atiar kila siat ya uni ubrio. Ha ka weipat ka jing penbetai bom ha moirang kila don ki brio ki balayap bat sangut ki weipat kila mensau. Bat kat to ka kubor kalakot akan nega step ka balawan chapi na ka Akashvani Shillong. Ha ka por prabajing in so ka Delhi station na ka benta ka kubor ha ka ktin hindi ka banbot ka kubor ka ktin pareng ha ka por prakat san minute. Ngipen kan ma